Moeilijk opgestaan, Travis Pfeiffer. Sy beste probeer dan die oorslaan aangee. By Paul Roos to the left, they go. Pfeiffer's got Stoffels and Jordan Hurst on his outside. He's gonna finish it. Just the passing from Pfeiffer. Nuwe David net die duikslag mis het, maar die agterlyn van Paul Roos. Momentum nou vir die Maroon Machine. Maar nou weer dinge moeilik maak en dan kom die agterlyn Jordan. Die oorslaan aangee. Uit Paul Roos nou binne die kwartgebied, nie die beste aangee nie, maar Pfeiffer by die bal wegkry. The first team last year, now Travis Pfeiffer over the top. Tian Basot. Wel weer eens. Paul Roos binne HTS se kwartgebied en so oorslaan aan. Travis Pfeiffer, tough conversion. He's got a perfect kicking record. It's going to remain. Very like to see it. Travis Pfeiffer straight through the upright. For this conversion. Kicks it well, kicks it long, kicks it op 2. Another good strike by Travis Pfeiffer. Or risk with this man. Don't want to put the blinkers on him and as accurate as he can be. Travis Pfeiffer. Foutloos tot dusver van die skopkegel. Vlaggies wapper daar in die agtergrond, oorlike sterk wind hier van vooraf. Goeie skop deur Pfeiffer, dit lyk my dit is Plaas hom hoog. En Hy ek maak- So 3 minute se speeltyd oor na die skop. Hy tref goed. Hy het die afstand. Hy maak geen fout nie. Travis Pfeiffer. Your place be going up. Bal wat aan niemands land wip. Pfeiffer. Hy word uit die aarde geloop. Sy skop. Ook laaste week het hulle teen Hoër Jongersskool Parel ook baie goed begin. En vra hulle weer, hulle voorspelers om die harde werk te doen. Maar 'n strafskop. And that is Travis Pfeiffer. just amazing. And Travis Pfeiffer